told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Hi, muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzise muri filime yacu The Homeless Girl, Alice wari uri mu byago bitamworoheye, Alice wari uri hagati y'urupfu n'ubuzima, Alice wari wamaze gukatirwa urwo gupfa, ubuzima bwe bugiye gutabarwa ku munota wa nyuma, aho abagambanyi bari bakomeje kumugambanira, aribo Mama Lewis na mushiki wa Lewis muzi nkanana. Abangaba bari bamaze kunoza umugambi wo guhitana Alice, aho bari bamaze kohereza ibyihebe bigiye kwica Alice, bamaze no kubyishura amafaranga. Guys, ariko kubera umugambi w'Imana, uyu nguyu Alice ubuzima bwe bugiye kuba bwatabarwa, ibi byihebe byoherejwe na Mama Lewis ndetse na mushiki wa Lewis bitaramugeraho. Nanone ubugambanyi bwa Ono nabwo bwamaze kuba bumenyekana, aho yari akomeje kugenda akorera iyicarubozo umuntu bita Alice. Uyu Honorine yarakomeje kugenda agaragaza ubugome ndengakamere, kandi agatanga kondisiyo zikomeye cyane, abwira Alice ko igihe cyose abonye Lucky agomba kwitwara neza, agomba kugaragaza ko ari mu buzima bwiza yishimiye, kandi nyamara muri we mu mutima agahinda kenda kumuturitsa. Guys, muri filime The Homeless Girl ibintu byari bikomeje kugorana, aho major character w'iyi filime The Homeless Girl ari we Alice. Abakunzi b'iyi filime, bantu bakunda filime The Homeless Girl, bari bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite impungenge z'uko umuntu bita Alice ashobora kuba agiye gupfa. Ariko guys, baravuga ngo iyi Mana yakurambuyeho ibiganza, nta mutego n'umwe ushobora kugushibukana. Uyu nguyu Alice, iyi mipangu yose ya Mama Lewis, iyi mipangu yose ya Ono, iyo yose agiye kuba yayisimbuka, ubuzima bwe butabadwe. Ahangaha wakibaza ngo bigiye kugenda bite? Wowe reba ko wamaze gukora subscribe, reba munsi y'iyi video gato, dukandire kuri subscribe, dukandire kuri like, ubundi uduhe n'ibitekerezo bya hasi muri comment, nawe nimba uri umwe mu bantu bakunda Alice, ubundi twinjiranemo neza. Guys, muri filime The Homeless Girl, nyuma yuko abantu bari bamaze kugira ubwoba bavuga ko Alice agiye gupfa, ibyo byarangiye ari kuzira urukundo, ari kuzira yuko yakunzwe na Lewis, kandi nyamara we nta ruhare yabigizemo. Umuntu bita Lewis na Dani banyuze kuri Alice ku muhanda bari mu modoka. Umuntu bita Lewis akireba mu kirahure abona umuntu umeze nka Alice, ariko Dani kwera ari we wari utwaye imodoka, arakomeza aragenda ahatiriza Lewis amubwira ko atari Alice babonye, ari undi muntu. Biza kurangira bageze iyo bajya, biza kurangira bageze muri ofisi, ariko uyu nguyu Lewis byarangiye atanyuzwe bitewe n'urukundo rwa nyarwo akunda Alice. Byaje kurangira uyu nguyu Lewis afashe imodoka asubira kureba ahantu yabonye Alice. Akimara gusubirayo, uyu nguyu Lewis yabashije kuba yongera kubona umukunzi we Alice, abasha kuba yamubona akiri muzima, mu gihe mama we ndetse na mushiki we bari bamaze kohereza ibyihebe bigomba gufata Alice bikamwica, bikamwambura ubuzima, kugira ngo biba byamutandukanya na Lewis. Ariko guys, ahangaha n'umuntu bita Tricia nawe akomeje gukora uko ashoboye, akomeje kwikundishwa kuri Lewis kugira ngo arebe ko na Lewis yamukunda, ariko ibintu bikomeje kugorana. Mama Lewis we na mushiki wa Lewis bo bakomeje kugenda bifuza yuko Lewis yakundana na Tricia, batarebye kubw'urukundo, ahubwo bagendeye yuko kwa Tricia ari abakire, ko Tricia ameze neza ukuntu yize. Ubundi Mama Lewis na mushiki wa Lewis babashije kuba bahitamo Tricia bagendeye ku mafaranga, bagendeye ku bukire. Ariko kubera ko urukundo rwa Lewis rwo ari urukundo rwa nyarwo, yabashije kuba yakura Alice ku muhanda, abasha kuba yamuha urukundo rwe rwose, nta kindi kintu amukurikiyeho. Guys, abantu mubona ko uyu nguyu Mama Lewis kwiye gutuza
agashira umutima hamwe akareka Lewis akihitiramo bitewe n'uko Lewis ari umuntu w'umugabo, mubigaragaze hasi muri komenti. Guys, ibintu bikomeje kuba muri filime The Homeless Girl, ibintu bimwe bikomeje kugenda bitera abantu agahinda, bo benshi bakomeje kuvuga ati nyabuneka Alice aramutse apfuye filime yabibaye mbi, filime ibintu byaba birangiye, cyane ko bamwe bahita bareka no kuyireba. Ariko kubera Imana, kubera ibyifuzo byanyu nk'abakunzi ba filime The Homeless Girl, Alice agiye kuba yatabarwa. Uyu nguyu Lewis yanze kunyurwa, aho Dani yakomeje kumubwira ko atari Alice banyuzeho, ariko Lewis we birangira afashe imodoka asubira kujya kureba koko ko wa muntu ari Alice. Kimara kugerayo yasanze ari Alice, aho twavuga ko ubuzima bwa Alice bwamaze gutabarwa, mu gihe uyu nguyu mama Lewis we icyemezo yari yafashe, icyemezo ono yari yafashe icyemezo cy'uko uyu Alice asigaje gukora agakosa kamwe ubundi agahita amutanga bakamwica. Ariyo mpamvu twakomeje kubabwira ngo umuntu bita Alice yari ari hagati y'urupfu n'ubuzima, ariko kubera Imana ibyo bigeragezo byose, iyo mitego yose agiye kubasha kuba yayisimbuka. Guys, mwewe mudukandire kuri subscribe, mudukandire kuri like, muduhe ibitekerezo byanyu aho hasi muri komenti. Bantu bumva ko ubuzima bwa Alice bukwiye gutabarwa, bantu mukunda Alice, ubundi buri kimwe cyose turagenda tubibakurikiranira 5 kuri 5. Turabakunda cyane. After la vista, thank you so much. Imana ikomeze ibarinde.